Guwahati rong Sophia longpen ke bang atuma phan parokha along okpran asarlang ke endu. KSA HRC lapen pherangke klembang komol katha latum chelangsi kolonga rong plerap araraphan sangkironda. Nagaland penang ke kat bang prike brasir ke batuma phan nepche. Kardong pinada Abirta longpen ilisami Juli Bepi nonarji tha birtang tonpen. District anggang pi along lockdown na join pen chikro ejona kang thema por kisunga bai kang along kedona araraphan mathasi state sarkar pen ni thoma pharman kapacheleng hukum piponlo. Jangmi poni phaing kora truck adun thu arni Karbi Anglong Autonomous Council humpli abas pen raraphan kang thumdam theklong. Arnisi ninia prang CEM tuliram ronghang alam chawa tengpen pini asamarlo kaprek inter district alongpen kang thumdam thekponlong. Guwahati Nogao Anparta Khetri alongpen ongdung amuloga bangpho bangphiaphan Karbi Anglong nangkapalutpen parokha along inutpen inuraphan pasonsi okpran asarlangaphan kedeng padopon. Karbi Anglong pen angtana district along lapuan arni kedodam nang angbong COVID-19 na kisokiban dokok na pura medical team atumpen inutpen inurate hangalong temperature koson mapura kelang padopon. Bonta council baspen kibana mulugatum COVID-19 na kiso ang thek kilongpon inutta abilang pusi okpran kelang asai ka matumpen Karbi Anglong Life Executive Editor rongbong terangaphan thanpachinipon. State Sarkar pen lani thomapor inter district kacheleng avarsai hukum kipipon along keton kelang asai khia tumpenta kepachingpon asai dengponlo. Hauraghat blogger lo okpran kelang asai khi Dr. Pranab Datta pen Karbi Anglong Life aphan kapachinia tengke Guwahati along pen humpli KAAC bus along bang pharo isira inkoy aphan scanning asai dengponsi alang lituma phan amen arong lapen mobile number he hui longponlo. মানে হাওড়াঘাট ব্লকৰ আন্ডাৰত ডক্টৰ প্ৰণৱ দত্ত মানে অলৰেডি কালবেলামা গুৱাহাটীৰ পৰা যিবিলাক বাছ আহিছে 4খন বাছ এতিয়ালৈকে চালু 4খন বাছৰ মোটামুটি 120 জন পেছেঞ্জাৰ পোৱা হ'ল স্কেনিং কৰা হ'ল সিহঁতৰ নাম এড্ৰেছ ফোন নম্বৰ আৰু ট্ৰেভেলিং হিষ্টৰীটো আমি ললো Lapuan ajak angbong alang litum kedoponang laki Nogao Khetri lapen Guwahati along. Lasuang bongpen aki ong muchot laki Guwahati along pen pusi Dr. Pranab Datta pen Karbi Anglong Life aphan thanpachinipon. সিহঁতে মেক্সিমাম গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে কিছুমানৰ নগাঁও বাইপাছৰ পৰা আহিছে কিছুমান ক্ষেত্ৰীৰ পৰা আহিছে কিন্তু এইকেইটা নগাঁৱতে থকা মানে গুৱাহাটীতে থকা মেক্সিমাম আহিছে গুৱাহাটীৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙত সোমাইছে. Alang litum okpran mesen pen pini dipurong sopi along pen chenglok kaprek ahabar methang ahemalong an nangkachili thulong apot Karbi Anglong Life ahin benta kurwang thu pajirdunlo. Tangte masap soapor Karbi Anglong Life pen karjolam the konat kosona dim pensi alang litum kebangma lapen koson kopi arong along si kapale damji bang sopothak inut pen inudalam the arjuik sena. Dipu কি কৰি আছে বিজনেছ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা ল'লে নে নাই নাপালো বাঙা হা ন দাম পকা হা কি পেন বাংকে গাড়ী পেন News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live. COVID-19 avur kangdanga joini det piang kang lockdown kang hap aporahut kiduk det aradatum kachongda rathai kabia jok kang chir kelang it hangjo aporahut KSA Hamren Regional Committee lapen pherangke klem bangatum pen sangkirona sai dengpon bangso sangkirona sai kedeng along KSA Hamren Regional Committee pachathang chonbang Humson Teron Biren Senar Birson Belapen Pherangke Klembang Phu Komol Katha Ratum Chelangsi Kolonga Rongklir Rap Arong Along Don Phokep Sose Araratuma Phan Sang Han Ingti Lapen Sabon Kerona Sai Dengpon Halapu Kisung Apor Hut Lapuson Kidu Kisung Aradaphan Kerap Thegapot KSA Abitung Lapen Pherangke Klembang Phu Atuma Phan Raratum Pen Kachuru Pajirpon News Desk Report Karbi Anglong Live. Nagaland pen nangke karatum Karbi Anglong along nangkele aporahut VDP pen rong araratum chelang rapet nebdun cheksi pulis arideng hodai ko.
Kedamtang jangmi poni phain kora plipen panbari train ka chelenga to wara kung long kiduprong araratum angtan pen kewanga tuma phan kelang charia sai kedeng padu ponlo lapuson angtan pen kewanga tuma phan cherok to asai kedeng ke chengarni bang plia tuma phan nepdunlo lason si kaike ta railway atowara nat ame kachibilor pen cherok to asai dengponsi pinile thotta dimapur long sai ka chongda dam bang plikebra sirke batuma phan nepdun cheksi police are deng hodairam koklo Kachingnang cegabang phuatum kachathana tengke Nagaland sorkaratum kichuason nithoman nang pichorajok penang anaka siksa dokoklo lapen ladake dimklong nang chakon elo kubenajok niphaing kora trok adap porphai ke thomalom bang pikebra sirkep chongdar rapet ajir puatum pen wangjulo pusi pherangke thengno nang chathandun कहाँ से आ रहा है आप लोग? दीमापुर से कब आया? आज है। कितने बजे स्टार्ट किया वहाँ से? 3 बजे चला सुबह 3 बजे। कितने बजे आके पहुँचा यहाँ? 4 बजे से निकले 4 बजे ऐसे में पहुँचा ना। तो क्या काम कर रहा था वहाँ पे? ऐसे गाड़ी चलाता था कुछ मजदूर क्लास करने में। अच्छा, उसके बाद सब यही काम करता है, मजदूर है। कितना आदमी आ रहा है आप लोग? 60 आदमी है। 60 आदमी है। अच्छा, वहाँ में नागालैंड सरकार कुछ भी नहीं दे रहा है ना क्या? दिया 3 दिन दिया हम लोग महीना में। आप लोग को दूसरा जगह में जाने पहुँचने के लिए कुछ नहीं किया, वो सुविधा नहीं कर नहीं रहा? जी नहीं। गवर्नमेंट का आदमी लोग आता है आपके पास? एक दिन आया था मकई 1 किलो चावल दे किया 2-3 दिन दिया 1 किलो चावल बस 1 किलो आलू दिया Anparta Dimapura long sai ka chongda damatum Bihar Nogaon lapen prek jam ami thangarong ka chedam jia phansi Dimapur pen nangbar loputa panbari along kinebdun abang phuatum pherangkia thengno nangpachini dun আহিছে তেওঁলোকে বিহাৰলৈ যাব বিচাৰিছে আমি যোৱাকালিৰ পৰা নহয় 24 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকক আমি ৰেল লাইনৰ ট্ৰেফিকত বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহবিলাক নজৰ দি আছিলোঁ ঠিক তেনে অৱস্থাতে 24 তাৰিখৰ পৰা তেওঁলোকৰ অহা আৰম্ভ হৈছে কিছুমান বিহাৰৰ আছে কিছুমান ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আছে কিছুমান নগাঁও জিলাৰ আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঠাইত যাবলৈ বিচাৰিছে আমি সোধ কৰোঁতে তেওঁলোকে ক'লে যে তোমালোকে কিয় আহিছে বুলি ক'লে যে নাগাই আমাক মাৰি পিটি খেদাইছে খানা দিয়া নাই খাবলৈ অসুবিধা কৰিছে সেই হিচাপত আমি আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকক এনেকৈ ক'লে আৰু সেই তেনে অৱস্থাত আমি তেওঁলোকৰ কোৱাৰেণ্টাইন যিটো আমাৰ সুবিধা আছে বা আমাৰ লকডাউনৰ অৱস্থাত আমি আৰক্ষীক জনালোঁ Kenebdun check bang pikebra sirke batuma phan quarantine BG BB medical check up dera phisi flarda pen pachini pon pupusi diphu PSOC Chira Singti pen pachini pon News report Rosan Hanse Karbi Anglong Live Party plak plepin pen EM lunsing terona hin pen amithang polling station eng koira trok kaparlu kiduk parpek arara tuma phan aki joy pen sanga kerap kipia sai kedeng Kedamtang jami poni phaing kora trok arni Mahamaya constituency local MAC KAAC EM lunsing teron pirthe kaha chiarni pen pacheton dunsi Mahamaya constituency angkang polling station ingkora trok kaparlo kiduk kelak parpek arara tuma phan party alam pawe pin pen idon along sanglin ke pakerap kipia sai dengponsi keron kebak pachetang pon un e anke pini jangmi po ni phaing kora troksi arnisi pachetang pon tupo busi EM lunsing teron pen raraphan pachini pon Halapu Phuroni constituency Tarabasa Sukum Tokbi arong alongta Abarim Model Youth Congress Amaipu Rostom Lekthe Setami Don Troxy Kebra Pho Kidukilak Araratuma Phan Aki Joypen Sang Hanakerap Kipi Pado News report Diganta Teron Karbi Anglong Live Tang dipini adawa Abirta ke lapon sikang toniglo domi thakme kurbang thu